Poštovane dame i gospodo, današnja emisija vijesti nosi naziv Imamo li 3 mozga? Zanemarimo li šale na račun činjenice da nam se nekad učini da neki ljudi nemaju niti jedan mozak, te zanemarimo li one šale na račun muje na istu tematiku. Pokušajmo odgovoriti da li imamo više od jednog organa u našem tijelu koji razmišlja. Nakon 1000 godina proučavanja, mozak je još uvijek najmisteriozniji i najkompleksniji organ na ovoj našoj planeti. Ono što znamo to je da zaslužni za većinu kreiranja informacija, za procesuiranje i za njihov transport jesu neuroni. Pretpostavlja se da ih ima oko 86 milijardi i da oni zapravo sačinjavaju najvitalniji, najvažniji dio ljudskoga mozga. Postoje li neuroni i neuronska mreža u nekim drugim organima? To će biti predmet naše današnje emisije vijesti. Srce, prema nekima, drugi najvažniji organ, a možda i najvažniji. Pumpanje srca omogućuje rad krvotoka i činjenicu da jesmo živi. Postoji izreka kada niste sigurni kakvu odluku da donesete. Nemojte upotrijebiti racio, već srce. Mislite srcem. Ima li nešto dublje iza ove izreke? Transplantacije srca nam mogu pomoći u odgovoru na ovo pitanje. Sama ideja da se zamijeni bolesno srce koje ne može funkcionisati je dosta stara. Različitih pokušaja je bilo od prije 100 godina, pa onda prije 50-60 godina pokušaj da se recimo srce čimpanze ugradi u čovjeka, koji je trajao možda nekih par minuta, pa srce svinje, također vrlo kratko vrijeme, pa do uspjelog pokušaja čuvenog južnoafričkog hirurga Christiana Barnarda. Oni koji žive dovoljno dugo dobro znaju za ovog medicinskog stručnjaka koji je 1967. izvršio prvu uspješnu transplantaciju srca. Riječ je o čovjeku koji je živio, čini mi se, 18 dana nakon ove transplantacije. U međuvremenu ona je toliko usavršena da veliki broj ljudi preživljava jako dugačak period. Slučaj sa najduže transplantiranim srcem se odnosi na čovjeka koji je živio čak 36 godina i umro 2001. godine. Obično se živi 10 do 15 godina bez problema. S obzirom na ovako dugačak period života sa tuđim srcem, dali su nam mogućnost da proučimo slučajeve i psihologiju tih ljudi koji su živjeli sa tuđim, vrlo važnim organom. Pomenut ću nekoliko slučajeva. Jedna starija, mirnija gospođa je dobila novo srce. Do tada nije se puno sekirala, nije pratila sport, nije pila. Sa presađenim srcem najedanput počela je da pije pivo i gotovo da se opijala svako večer. Počela je da gleda televiziju, sportske mečeve, a osobito fudbal. Kada je malo istražila svoga donatora, došla je do zaključka da je riječ bilo o jednom mlađem čovjeku koji je bio vrlo agresivan, stalno je pio pivo i bio je vatreni navijač fudbala. Kako je to moguće da njegove navike budu prenesene
u navike žene sa sasvim drugačijom ličnošću. Drugi slučaj. Bijelac, 47 godina, dobio je srce i najedanput u tom svom zrelom životnom dobu počeo da iskazuje interes za klasičnu muziku. Ispostavilo se da je dobio srce od mladog crnca od 17 godina koji je tragično stradao, a koji je se bavio muzikom. Svirao je violinu i volio je klasičnu muziku. Treći slučaj. Djevojčica od 8 godina dobila srce od druge djevojčice koja je također tragično stradala, koja je imala 10 godina. Nakon presađivanja, naša 8-godišnjakinja počinje da ima noćne more. Zabrinuti roditelji vode kod psihijatra, a oni kontaktiraju policiju. Ispostavilo se naime da je ova djevojčica dala tako slikovite opise jedne mračne večeri u kojoj je donator toga srca bila ubijena i da u detalje je opisala čovjeka koji je izvršio ubijstvo. Očigledno je da srce ima svoju memoriju. Srce pamti. 2023. godine je utvrđeno u novim naučnim studijama da srce ima svoju mrežu neurona. I s pravom se može smatrati našim drugim mozgom. Da li imamo i treći mozak? Naime, u našem stomaku je više od 100 miliona neurona. U crijevima, vrlo važno, jer oni kontrolišu šta se dešava sa hranom, sa procesuiranjem te hrane, kakvu hranu jedemo, kako utiče na naš organizam, koja je dobra, koja je loša, koja utiče na stvaranje bolesti. Ista stvar je sa jetrom. Koliko otrova ima u toj hrani koju uzimamo, u lijekovima koje uzimamo, u vodi koju pijemo. Slezena, pankreas. Jedanput shvatamo da je naš treći mozak upravo u stomaku i da on donosi svoje odluke koje su od važnosti za organizam. Do sada smo mislili da, recimo, anksioznost, depresija nastaje samo ovdje, u mozgu, u našoj lubanji. Čini se da je ovaj treći mozak, koji samostalno razmišlja, koji vidi šta se dešava u tim organima, počinje da utiče na naše raspoloženje. Prije nekoliko godina imali smo jedan interesantan slučaj s jednom gospođom iz Trebinja ili okolice Trebinja. Ona je došla na tunele prvi put nakon što je dijagnosticirana jedan veliki tumor u donjem abdomenu, u stomaku. Znate kako su naši ljudi nekada? Ne idu doktoru dok ih ne zaboli ili dok ih pravo ne zaboli. Ovo je bio slučaj sa ovom našom gospođom koja je došla na tunele. Kada su je doktori prvo u Trebinju, kasnije u Mostaru pogledali, rekli su taj njen tumor je toliko veliki da pritišće toliko organa da je prosto nemoguće da je operišu, a da ne izazovu još veću štetu. Ona već u poznijim godinama nalazi na internetu o mnogobrojnim ljekovitim svjedočanstvima u tunelima Ravne. Osnovni problem koji je morio, naravno, bila je bol. Kada veliki tumor pritiska toliko organe, onda vas jednostavno 24 sata muči bol. Došla je visoko, provela je vikend. Nakon njene posjete, njena lijeva noga bila je toliko otekla, bila je trostruko veća
od desne noge. Riječ je naravno o tekućini. Nakon što je u narednih nekoliko dana izmokrila svu tu tekućinu, izbacila toksine, bol je nestala. Okuražena došla je drugi put. Znači, bila je jako mršava. Kada su je doktori saopštili dijagnozu, da je ne mogu operisati, da je izgubljen slučaj, naravno da je izgubila apetit. Praktično je prestala da jede. Mršala je. Dolazi drugi put u visoko i osnovna karakteristika druge posjete je bila da joj se vratio apetit. Kroz hranu i piće unosite energiju. Došla je treći put. Naravno, čitava situacija se jako loše odražavala na nju, na njene misli i na njeno mentalno zdravlje. Kad vam kažu da vam više nema ništa od života, vi jednostavno izgubite vjeru i želju za životom. Nakon trećeg dolaska sam je ja sreo. Ispričala mi svoju životnu priču i rekla da joj se sada vratila i želja za život. To je bio jedan od slučajeva koji me nagnao da razmišljam šta se dešava u našem organizmu. Ko to donosi odluke? Da li postoji jedan superkompjuter, super softver ili neki drugi, treći mozak koji razmišlja o našem zdravstvenom stanju, koji ima tačan pregled situacije sa svim organima i koji onda donosi odluke? Šta se desilo u slučaju ove gospođe iz okoline Trebinja? Čini se da ovaj treći mozak jako dobro poznavao situaciju sa svim organima i sa kompletnim stanjem i efektom koje te zdravstvene tegobe izazivaju čitavom našem tijelu. I onda je poredao prioritete. Prvi je bio da oslobodi ovu osobu od nesnosne boli. Drugi je bio da joj vrati energiju kroz vraćanje apetita. A treći, iz oblasti mentalnog aspekta, da joj vrati vjeru u život. Znao sam da to nije riječ o mozgu, jer mozak nema tačan uvid šta se dešava dole u stomaku. Čini se da nova istraživanja sa stotinama i stotinama miliona neurona širom našega tijela govore da imamo više od jednoga mozga, barem one klasične definicije koje smo do sada znali. Naše čitavo tijelo razmišlja, a 3 glavne sekcije, osim ove ovdje, koja je kosmičko čudo, su i naše srce. Donosite odluke kada ne znate šta ćete s srcem, te naš stomak. Hvala lijepa i sve dobro.